Ovo su prve rečenice koje prevodimo na ovom predavanju. Prva glasi exercitu victo, terror in urbe augebatur. Exercitu victo je ovde očito naš ablativ apsolutni i imamo u njemu imenicu exercitus i particip perfecta victo od glagola vincere, što znači pobediti. Ostavimo ga za sad po strani. Terror in urbe augebatur. Povećavao se, dakle, strah u gradu. Augebatur, vidimo prvo imatur, to je pasiv, i još treće lice jednine. Vidimo ovo ba, znači znamo da je imperfekt. Imperfekt treće lice jednine imperfekta, a komu je subjekat? Terror augebatur, gde in urbe, dakle u gradu, povećavao se strah ili jačao je strah ili strah se možda čak i širio. Exercitu victo. Exercitu victo, pošto je vojska pobeđena. Pošto je vojska pobeđena, strah se širio u gradu. Vidite ovdje da imamo i rečenicu sa participom perfekta u kojoj je subjekat konstrukcije različit od subjekta glavne rečenice. Pošto je vojska pobeđena, strah u gradu se povećava, na primjer. Ili, kada je vojska pobeđena, strah u gradu se uvećava. S druge strane, možemo malo i da menjamo ovu rečenicu, pa da kažem, na primjer, exercitu nostro victo, i da kažemo, pošto je naša vojska pobeđena, strah u gradu se povećava. S druge strane, opet možemo malo da kažemo exercitu